Hi everyone, welcome back to my channel Gitanjali Story Time in Manipuri. Ngasi su wari anoba ama puraga lakchare. Ado ngasi ki wari sidi Anne Boleyn haina England gi yamna maming chatkhiba dogumba ki public ki figure amane haitare ne. Anne Boleyn je King Henry VIII magi nupai ki second wife ne. Aduga ma se political gi reformation tawkiba adegi di moi religious upheaval amasung moi kanogi England gi reformation lak matamda yamna chauna magi kano haitare thodang lawkhi haina adumaina ma se ki figure amne haina su khangnei. Anne Boleyn se 1501 da Blickling Hall da Thomas Boleyn amasung Elizabeth Howard hariba anisida machanupi mana atombi oina pokhibani aduga Anne Boleyn gi mache amalai Mary Boleyn haina aduga magi manau nupa George Boleyn haina amagalai. Anne gi father Thomas se mana King Henry VIII ki makhada magi political career se continue dum tawraga laiki aduga Europe ta maitare ne magi insagi Thomas Boleyn gi charm amasung mana yamna witty oi basisna magi admire mayam leiba da amasu yawe Margaret haina Margaret sina kanano haibada ma se Maximilian I haina Australia gi Roman Emperor the one go Maximilian I the Holy Roman Emperor hai magi machanupi ni 1500 ki timing ase is da Margaret sina magi nephew Charles sigi behalf da Netherlands se mana rule tawraga leirambane hadi Charles so angang yam oiri ma je haina rule tawbagi kano leitri magi chahi yaudri haina Margaret sina rule tawraga leibane ada Margaret sina Thomas Boleyn sida yam thina impress oiraga mana Thomas Boleyn ga visit tawlak pa khotpa sida impress oiman badagi mana machanupi se Anne Boleyn se magi da laaga oina ward oina hoigi lady in waiting adumaina oina tham se na mana recommend torkani ado sumaina moigi queen amagi ruler amagi mayumda changaga mai household da thabak tawraga leiba habidi lady in waiting kan leibase yam chawba yam thina honorable oiba adugumba job amane ado anambana angang nupi macha chahi trying thoi subase asidagi oina moigi minimum age e chahi trying thoi dagi sigi kano se title se moi honorable oiba title se phangi adubu Margaret na in Anne je yam thina impress oibadagi mana kano sina Anne jina chahi tara muktang surak pasida magi ward oina oiraga mai manakta leiraga magi lady in waiting oisno haina sigi honorable oiba thabak se asi se pi hidoine Anne sina sigi Margaret ki hagi makhada household leiringe matam sida yamna impress oireba Margaret na kaino da Anne se hoigi manner magi manner si amna magi amna no na chahi no ri doga yam thina manner gumba amna phaba adagi direct leisu amna kanna pa ba hona ba u basida ma sam thina impress oidana Margaret na ga mapa da Thomas daga chithi thai kos mana ga thari se sumaina kano se Anne je magi chahi si ga hairo ga na thina well spoken oiba yamna pleasant oiba magi kano ma manner ma character ma yawi ma yam thina angang oi chahi do yam thina magi atopa laiba mai haida mangondagi hanba magi household laiba angang sindagi mana khwai thoido hindokna tawi ko likaina haraga mana compliment ka haidi compliment ga yam tawbudo ma sam thina presentable su oi yam la submit na singi mi gi ingit nung yam khangi kholiana yam harauna ga kano daga Thomas Boleyn daga i adagi Anne Margaret ki makha da laira matungda England da 1513 sida ma se King Henry VIII se sisigi mai machanupi gi luhung bagi yaw law haina ma se kauraga ma luhung se yawra me kholame da ma do yam angang oiri sumaina kano gi moi gi hasaina kaidai ning thogi moi gi court gumba adagi queen gi manakta leibse haina adagi makta da ma se amuk France ta amuk ma se makhat number thagi doine mana France ki makhada lai mana leisina usagi maid of honor amu oiraga Queen Mary gai manakta leirame Queen Mary gi matungdagi Queen Mary gi chahi traunga suba step daughter Queen Claude ki amuk maid of honor oiraga amuk masi leigidoini almana hosiki Queen gi household da leiringai da mana my studies je loina ma complete tawrani anamba friends to oina the English masi kano so language mem sungangi aduga masi anamba khoi gi art gumba fashion adagi di illuminated khoi gi manuscript literature music poetry adagi religious philosophy da masi tin interest oiraga mana sigi mai ga is da masi am phachana
hotnaraga yam haisingba nupi macha ba oireba aduga mana sida France lairinga da France is the aina do capital moi da kanone capital of fashion hai tamni moi se duma tam tina fashionable oiba adugumba culture ama oirami adam masina sida idagi French ki culture dagi French ki etiquette adagi dance tawbagi khotbagi mayam sigi gain experience e ma phangani adugi mathakta ki court manung sida koi flirt tongna hai tare ne koi flirtation tongna ba adagi court manungi courtly love adugumba da kamaina na haidi nupa na kamaina moida attract togani kamaina wari sanagani khokani ka haibase asi suma se digi experience phajana gain oire and France lairing ada mai gi sai gi Thomas Boleyn and gi mapa se siga moi mai gi cousin ama lai asi sigi matang da lam gi dispute khara laina ra pajani lam gi dispute khara laina ra pasida mapa sina and jinang la o ga duga nang gi cousin se luhongon haire mana luhong do ba cousin sina James Butler ka we duga nupa se hanyam oire haitare ne and ga panarudi adu ra ga sung sai gi luhonga moi ani gi kano se state se sumaina moi gi kano laiba kari problem laiba se moi ani luhong ga di pharani haina tawrom bani adubu for some matter ma hojiki luhong bodu di kano to boy hadi kai gare luhong gi dre and gi machi Mary Boleyn jisu France lay si matam se lairaga mapana ma se among 9 kano se da 1519 da my William Carey haina novel bidi oraga minor novel amane ma se luhong bagi nang saina luhong bai haina re lao haina Thomas Boleyn jina kauraga moi khiziki Mary se kano da 1920 February gi 1920 sida che kano sida William Carey sida hongani aduga King kano se Henry VIII se sisna ga managa number su sen bane hai doga mai attendance sa hong doini da Mary sina ga luhong bagi ki ra kholaga lakpasida kano sina King Henry VIII sina pam mana pam dagi Mary se magi court ta kauraga la hele duga magi mistress olhale King Henry VIII ki nupi ahamba se Catherine kawe Catherine of Aragon hana aduga ma se Spain gi princess amane asengba di ma se Henry King Henry gi mayamba malerame Edward hana Edward siga luhong bagi oina hadi England ga Spain gi relationship se phana bane hana Catherine je Edward luhong bagi oina asengba di lakhibane aduga luhong ba Edward ka aduga kano siga Catherine je ga luhong ga ikui dana kano se hojiki Edward se King Henry gi mayamba se moi gi sweating illness haina malai asigi illness da naraga sigi doine ba sweating illness se kaino habida si amthina mysterious oiba aduduga yamna fatal oiba epidemic ama matamdo da England da yam kanna chatlame sigi singse moi gi part of England singsida yam thom haitare ne 1485 tagina 1551 boki manung sida aduga sigi sweating illness ka mind toge habisida sickness ka mind toge habisida khoi severe khoi fevers yam wang na lai doine aduga hekta khoi humang se da taraga aduga rapid death hoiba hadi kudakta dum adugi tawragna minini humni dum siba adugumba ne do sigi cause of disease kari no de dum khangkidre matam do da kari na banu habidi matam da scientist kai kai dugumba kai bu lai tabnina khangkidre adumaina sira matung sida luhong basidi just hapta muktang oiramgani usiki Edward ka Catherine ga luhong base ada sigi luhong ma khain mai je haina sira matung dagi kano se princess kano Princess Catherine se si se lukhabi waraga le hore lukhabi waraga le hobada ngasai gi England na Spain ga mari se tatning da bagi kano da haidi amuk Henry ga kano ga Catherine ga se luhong na ba haina hang kan tawre hangnare pase kari da on the gi basis ta no haibada Catherine hai se ma je still a maiden oiri habidi ma virgin oiri masai Edward ka mabani gi luhong bodo consummate tawda banina ma kanu oiri virgin oi banina Henry na mo luhong ba yaragani adu matam da Henry na su King Henry na su ma je da prince oiri ko mana su Catherine do pamu ba dai ne pam dagi masai moi gi pop ta hangnara kanda pop na hari se masigi pop sina monda Pope Julius the 2 hai mana grant ore no ani luhong ba di yarani kai no haida ma lukhrabi waraga su ma je still a virgin ma hujing maiden ori lesabi ori aduna Catherine lesabi ori harabnina luhong bada kaisu kai roi khotla roi haina du maina tawi tawraga King Henry se macha
nupa amata pokte ko magi macha nupi amakatang magi macha mayam pokpasida haidi maga Henry ga Catherine na macha mayam pokpasida Mary katang ka ko Princess Mary katang ka hingi Princess Mary sina ko na haidi England gida noi mayam na sum taram gani Bloody Mary hana maming sakhiba yamna ruthless oiba ruler ma lerambani moigi queen nama ado oirak doine ma lere doga mai makhada nupa pokpasing sina anamana miscarriage ba macha nupa he pokpasina natragana kano infancy da poga hata ma leramba tha khra leramba dumaina siba khopa se tawe ado dana ngasai gi king kano sigi Henry zigi makokta mamonda maigi macha nupa amata poktri se mana mayambagi nupi luhungbagi ni Catherine do kaisu virgin oira moi leisabi oira moi aduduna aingonda line onda papi ni kholi ni ka habegi monda dum nungai tabal leibani ma je hopeless khoigi hopelessly zu romantic oigo kano se King Henry se nupi sing ji masak phajaba ubda hekta pamba adu matam du da queen ma leirabani na lobudi yadabni na mana mistress oina magi rakhel oina gam thamba adu maina yam tawe ma se 1522 sida Anne Boleyn se ma sagi queen kanogi Catherine gi magi lady in waiting oina bane haina magi dugi position gi thaba ama phangaga ma sila ani Mary Boleyn jidi kanogi Henry the 8 ki mistress oraga laini ko laina Angela aga queen gi ngasagi Queen Catherine gi lady in waiting oraga laire asigi tawring marak sida ensna moigi yearly one of the moin haido celebration hai si celebration maming se pageant in honor hai sibasigi matam sida mayam sida nu mayam dance to khot pa sida numit sida ensna koigi jiki pageant sigi dance sida gown white embroidery to ba aduga gold gi langnaga chatpa phajaba adugumba ma selaga elegantly hetari ni ma se mana dance to sida mayam je en se ubasida hekta ngawi doneba aduga ma se one of the most quite fashionable beautiful and sophisticated women of that court haitare ne adu oibadagi ma se adu dance to ubadagi ekta nupa me amnaga magi makhutni bagi khotpagi su laaga moi myam se munna doineba en je aduga sigi dance dai sida kano sina King Henry sina en je kano to ba hog mana da u bhai tare na uraga mana notice tawraga sinu piece di am phajaine haina ma se khaga pamba hore sigi tawringai marak sida enje mana nupa ma di koirame Henry Percy ko ma sina Earl of Northumberland haiba mafam sigi Earl gi macha nupa ma koiramaga moi ani se secretly engaged tawdoine ngasai gi Percy sigi mapa sina Earl jina yara oidoine ba haibadi ai simnoi kanoga and moi ani gi relationship je pamde khote na tawbadagi moi ani gi engagement je kano tawgi hai tekhi bidagi ma se mayumda hale ma gi family gi mayum za hala aga en je leire hala akanda Queen Elizabeth no gi Queen Catherine gi amuk lady in waiting oina amu ma se thabak amu phangdana 1526 da amuk halak to ne 1526 da amuk hanna enje Henry jina ubudagi ma je hekta smitten oigrane ba ma se ngawraga ma sina hekta khoigi enji gi pursue to ba hori ko ani ko tan ba hori dubu enji di am thina skillful oiba player amani sigumba courtly love gumba adugumba yamna flirtation to ba haiba khotba mana pamba phangna ba ko pada yam thina experience oibani aduga King Henry jisu sigumba courtly love dagi khoigi flirt ka tawna ba khotpa su am thina ma ju expert player amne adudana ma jina enji notice tawraga enji da hina ka hetare ne mas pam henjan greba enjina King Henry sigi magi kai pursue torpa ma ku tan ba se ma dum register ga King Henry na hai se magi mistress oyo sine ada enjidi am thina in haido am thina haiba am player ni am thina witty oiba am thina smart clever am oiba am singba duguma nupi mani da ma hai se ai gi ise dongna ai nangi mistress oibadi pamde khoten haraga mana dum refuse tawraga King Henry sigi advancement and my advance torpa magi kanuga gift ka piba sana lupa ga thaba se mana ga lawda bi handok bi khot bi ga tawba sida King Henry jam thina songning bado mana kari gi no khopno hangba sida en hai se ai nangonda physically surrender tawba se nangna ai luhong kanda da oina surrender tawni na tradi ai tawning ge ai smaina mistress oiraga
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯒ ꯄꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯃꯄꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯥꯁꯇꯔꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯊꯣꯟꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯍꯦꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯕꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯅꯨꯄꯤꯅꯒ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯅꯒ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯈꯣꯏꯔꯝ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯕ ꯃꯥꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯑꯩꯅꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯒꯤꯐ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯥꯅꯒ ꯍꯟꯗꯣꯔꯛꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯈꯣꯠꯀꯤꯅꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯤꯡ ꯍꯦꯅꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯁꯅꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯝꯃꯒꯁꯨ ꯈꯣꯠꯂꯒꯁꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯅꯣꯁꯦ ꯁꯨꯡꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯦ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯤꯡ ꯍꯦꯅꯔꯤꯁꯤꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯩꯁꯦ ꯆꯥꯛꯑꯦꯕ ꯄꯣꯔꯣꯛ ꯄꯣꯔꯣꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯑꯦꯟ ꯂꯨꯍꯣꯡꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯥ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯂꯤ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯤꯡ ꯍꯦꯅꯔꯤꯁꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯁꯦ ꯏꯂꯤꯖꯥꯕꯦꯊ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯟꯅ ꯃꯥꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯂꯤ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯤꯡ ꯍꯦꯅꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯤꯟ ꯀꯦꯊꯔꯤꯟꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯁꯦ ꯑꯅꯨꯜ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗꯣ ꯚꯦꯂꯤꯠ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯐꯖꯅ ꯀꯦꯊꯔꯤꯟꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤ ꯋꯥꯁ ꯅꯣꯠ ꯑꯦ ꯚꯔꯖꯤꯟ ꯀꯣ ꯃꯥ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕꯒ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯒ ꯏꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯒ ꯀꯟꯖꯨꯃꯦꯠ ꯇꯧꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯖꯨꯃꯦꯠ ꯇꯧꯔꯨꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯧꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯊꯂꯤꯛꯀꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯒꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯧꯕꯁꯦ ꯏꯠꯁ ꯑ ꯁꯤꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯧꯔꯨꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯀꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯦꯜ ꯑꯦꯌꯔ ꯑꯃꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯁꯦ ꯑꯅꯨꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯦꯔꯤ ꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯥ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥ ꯆꯞ ꯌꯨꯡꯉꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯀꯤꯡ ꯍꯦꯅꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯂꯦꯞꯇꯦ ꯂꯕ ꯂꯦꯇꯔꯒ ꯊꯥꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯅꯦꯖꯔ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯂꯕ ꯂꯦꯇꯔꯒ ꯊꯥꯗꯅ ꯆꯤꯊꯤꯒ ꯏꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯦꯟꯗꯒ ꯊꯥꯔꯦ ꯑꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯆꯤꯊꯤꯒ ꯏꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯊꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯅꯪ ꯑꯩ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯅꯤ ꯈꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯀꯤꯡ ꯍꯦꯅꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯏꯐ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗ ꯑꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯣꯠꯇꯣꯏꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯦꯟꯁꯤꯅ ꯅꯪ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅꯤ ꯅꯪꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯏꯠꯁ ꯑꯞ ꯇꯨ ꯌꯨ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯅꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩ ꯂꯨꯍꯣꯡꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯚ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯈꯣꯠꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯅ ꯐꯔꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯦꯊꯔꯤꯟꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯤꯟ ꯀꯦꯊꯔꯤꯟꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯁꯦ ꯑꯅꯨꯜ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒꯦ ꯂꯨꯍꯣꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒꯦ ꯗꯤꯚꯣꯔꯁ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯦꯟꯅ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯅꯨꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯀ꯭ꯋꯤꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯅꯥꯎꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯌꯥꯅꯤ ꯈꯣꯠꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯐꯥꯎꯗ ꯃꯣꯏꯅꯤꯁꯦ ꯆꯤꯊꯤ ꯊꯥꯅꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯥꯏꯅꯦꯂꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯊꯤ ꯊꯥꯅꯔꯒ ꯀꯣꯏꯅꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯀꯤꯡ ꯍꯦꯅꯔꯤꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯁ ꯇꯧꯋꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖꯜ ꯊꯥꯔꯦ ꯑꯦꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯟꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯦꯟꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤꯗꯣ ꯂꯨꯍꯣꯡꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯩꯕꯅꯤ나 ꯃꯥꯅ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯂꯤ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯤꯡ ꯍꯦꯅꯔꯤꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯨꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯁꯦ ꯑꯦꯅꯨꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯂꯨꯍꯣꯡꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯃꯥꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯞꯁꯤꯗ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯞꯁꯤꯅ ꯐ꯭ꯂꯦꯠꯂꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯍꯦꯅꯔꯤꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯞꯅ ꯌꯥꯔꯒ ꯍꯣꯡꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯣꯡꯉꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯅꯨꯜ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯝꯃꯒꯅ ꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯋꯤꯟ ꯀꯦꯊꯔꯤꯟꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯈꯣꯠꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯀꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯪꯂꯦꯟꯗ ꯗ ꯀꯤꯡꯁ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯃꯦꯇꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯟꯗꯂꯁ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯄꯣꯞꯁꯤꯅ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯀꯤꯡ ꯍꯦꯅꯔꯤꯁꯤꯅ ꯗꯤꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯣꯞ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯏꯪꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯚꯔꯔꯨꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯃꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯤꯡꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯣꯞꯁꯦ ꯉꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯁꯦ ꯂꯧꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯀꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯦꯟꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯍꯦꯅꯔꯤꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅꯒ मासे चंग हौरनी किंग मासे पूरा किंग स्मिटन होइग्रमनिको मागी कनोजिगी किंग हेनरीजिगी अखोगी पॉलिसी अदगी स्टेट की मैटर अदगी कनोसिंगजे लोइनमक कनो हाइतारेने लोइनमक यावरगा लैरनी अदुगा किंग हेनरीसिना हेक फिजिकली एडवांस तौरगा नमाना अनुल तौद्रगा हाइदि नंगा किंग क्वीन कैथरीन सिगा
luhongbase kaidribokdi haidi luhongbase toktribodi haitaren annual toktribokdi ai surrender tawbasu ngamoi madu sikhang khanga dum leire aduna hen king Henry sauningba hore haibadi pop ki kari magi moigi kari kano lei authority lei mana heta hairaga yadona te aina ningthongni ai tongni khon kai ma se adumaina tawrok toi tawraga masi adagi Henry sina kari haitare ne kano se moigi ngasai gi Rome gi pop ki kano singsiga moina England rule to be yara roy moigi tongana England gi ama tawrani moi reformation ama semani haina taweba aduga kano sisu Anne Boleyn sisu anambana koigi Catholic ki moigi law se reformation sida kanna ma se thawai yawe habadi Catholic ki church na mayam dagi paisa yamna lawi kholi tax yam ka e daga moina sida phangiba England dagi lakhotliba paisa nong ta singjina atopa moigi Rome da chatlaga power loina pai sina power se anambana sidaida kano koigi common haitare ne commoner singda oina paisa se thadaraga moigi oina chakhotnaba tawdongni khotongni ka haibagi adugumbagi sida end ju kana adugumba chain bane ba chain basina end ju hena King Henry sida injan behin bado haibadi nangna king ni you are the king of England nangsina God appointed kanoni prince ni you are the sovereign of this kanona country do na nangna loina maksillo han mana jo hanjana dum kanu takpadagi King Henry sina Queen Catherine se 1531 sida magi title strip tawrani aduga court tagi maje vanish tawrani adui matungda sagi queen gi room se and the pidoini and jina King Henry gi magi foreign kanu hetare foreign gi diplomat sing receive tawba khotpa adugumba ka semana ga tawduna dagi magi mayam hetare ne mara injan bagi hena King Henry se adumaina mana Rome ga mari thadalani Rome je mari thadapadagi Rome na England je excommunication da thamgrani ko moina thamaga moi Catholic ki achaw sang mayam sina tina sawbudo haidi en moina kobuje kings hor kai kobiba en je mayam tina dugaina nupi ma oiraga smaina ka mayam gi nupa gi politics ta yauksan ba khochan ba mana smaina king je influence tawraga thamaga sumaina kano tawi hana kano gi moi gi Catholic moi pop ki makha da leram ba se mana injan badagi King Henry sina thugai bani khopani ka haibagi mai gi subject sing number King Henry gi subject sing na su en si am saung na ui dugi ka moi saina moi court tagi kano dagi Rome gi moi gi Catholic pop tagi maina tongana ta gi se November ki tang tara mari 1532 da King Henry ga Anne Boleyn ga se secretly lohongaga ma se pregnant oibadagi May gi tang kun nipan 1532 sida moyani gi lohongba se valid oire hana mayamda declare tarani aduga moyani lohongabane so Anne na next Queen of England oirani hana aduga Anne je ma June gi tang ama 1533 da amna magnificent oiba ceremony da ma je crown tarani Prince of Queen of England hana atopa unlike other queens ko atopa queen singi moina haina Queen crown tawba moigi coronation tawba se atopa mafam da tawi adubu Anne magi Queen gi coronation crown tawba se Saint Edward hariba church da tawi ko sigi church mafam se ningthau dagi prince mayam adugumba thaina moigi monarch mayam na crown tawba mafam ni asigi mafam sida Anne na tawdoine ba hadi Queen kano sina Anne gi pregnancy si su yamna visual khoi gi ora ba hadi ura ba magi mabukang thorok bu khorok bu se ura padagi King Henry sina mayam da ma masanu pa ma poktrok bane haibagi harau bagi haitare ne mayam magi physician mayam adagi kano sina moigi angang wet nurse kai kang leba mayam sina nupa oina poktoini khotoini haibagi man harau man badagi using ning thau crown to mafam sida Queen Anne sina first in the history ne hai ma se hujiki mafam da Queen oina coronation phangaga crown torise Pope na sigilo hongbagi pau tabadagi amuk hena kano se Henry je excommunication da thamgare England se aduga condemn taweba Queen kano siga Henry ga Anne gi lohongba se aduga moi haise noi ani gi lohongba se valid oide khote in the eye of God hadi Pope ki kano da lohongba Christian gi hongba da di no gi valid oide aduduna mana kano sida 15 March ki 1534 sida kano tawre Pope sina musagi Catherine ga
kano ga luhong base Henry ga luhong base anul to ba yaroi moi ani gi luhong do legit ni adona Henry nang thuna hujik kano da Catherine da chatlo chatlaga nang mangonda maga oina ma queen oina ohengadabani ma court gi veni sawdo ma halalo kholo na lai haidu kano che la pa Henry sawanda na mana mai gi subject sing je loina mak ot amam la honi sini haidi vow amam loi ta honi promise honi di promise so je kaino habida Anne Boleyn je seasona true queen ni haibagi kanu ta hondoi ni ko si swear ta hondoi ni swear tok da basing duna court ge thadok pa haidi salan gi ba natraga na moi je traitor ni du na makngak ta hat pa natraga thauri ya laga hat pa du mai tong ne na law thui si gi ot to mai gi subject sing do saina ot law ya da basing du di Tower of London haina sidai thamaga jail thamaganda moigi matam moigi punishment je karino hairaga mayam ama haidi queen kano je en je yaning da mayam yawi ko en janing haidi yaw busing duna ot law ya dare ot yaw busing duna moigi sigi London Tower gi jail se thamaga moi je tam na hat ki hai beheading tawraga loina hat ki male adagi late 1534 sida moigi English ki parliament na declare tawre haidi Henry sida only supreme head on earth of Church of England haina haidi England gi church se asis na mas na only supreme head ne haraga moine declare tawre aduga church se huji ano gi church sing je England gi church se Henry gi makhada loina mak lai mai control la Rome de gi pura ka khare moi gi ka se church gi England gi church se en gi coronation loi ba matung da ma se ningthau gi manak ta settle down tore Greenwich hariba castle da do ga ma gi angang pok gi matam su yok salak gi ma se prepare tawra ga leire ada moi se anam de nupa pok do ni na loi na ma kharau ramaga en sina angang ama pokani pok se nupi oina po ni ko ma se kidang premature oina po September gi tang taret 1533 sida adoga sigi poiba nupi se Elizabeth haina kaudoine sisna kana orakani habada she will become one of the first Queen Elizabeth the one haina England gi orakidoine sagi nupi pokpadagi Henry ga Anne ga se pura koi gi amthina koi blow ama oina mamai da khupang na tharam bagi type ta moi se phaure ba kai gino da nupa pok trobani ga nga sagi King Henry du na nupa pam da na lai dui ni moi nga sagi philosopher mayam na adagi di moi gi kanu yeng ba astronomer mayam yeng ba moi gi lighting gi khang ba khot ba physician mayam na gi mo da nupa ni loina hairaga nupi oina pok pa sida hekta King adi Anne hena thawai nungai ta badagi di King Henry na hena thawai am nungai gidre adubu moina haije phare chanu piuji healthy ma po eduna makha ta badi nupa oirani na dum hairaga moyani je dum nungshilana dum lemina ba hore hezi ma chanu pi se moina yam thikna splendid oiba christening tawrani aduga Anne sina mo ki bado haiding sagi ma kanogi maigi nupi ahan sigi ma chanu pi Mary se laibani na ma haije Mary sina mai chanu pi su kai gumba mana poiba macha je kai gumba nupa oiraga di adum mana heir do dum ohedi uziki moi the heir of London moi uzik England gi dum throne gi adum ning thau ora dawni haba je lai adu bu nupi oina po bani na man haise hana gi aham bu su Princess Mary se asisana yam thina threat ama lai haidi mana yam chauna ma gi oiba ya ba gi su lai adu duna ma si pakhatana enjina pakatana haidi mabuk phata ba haigadra or pakat ba haigadra mana kanu tawre King Henry sida mana ta haidi smaina nangna hoi nangina chanu nang sagi Catherine do smaina kanu tawre strip tawre ma ko tagi venice tawre adorga su Mary zen mai no mayam na bastard ne haina declare tawraga su Mary lai banina mai machanu pista adum threat amadi lairani kholani tawdagi Henry sina kastoroi any na kastoroi adu phare nang adu yamna pakhatlaga di Queen kano se Princess Mary se asi se moi mafam moi kan sagi kano sina Princess Elizabeth sina leiriba castle se sida magi loina mak magi kano servant kari krak loina mak mama kano tawraga loina kaktharaga servant khara khaka sagi Elizabeth ki mafam doina lehela se na Elizabeth so po matung da mama ga laite ko moi je ki ning thogi palace da laite ning da leiriba palace da moina castle ma thamme magi witness adagi di magi governor magi governors tawraga thammini ada sagi governor sisu kano sisu Princess Elizabeth sisu magi staff mai am ga leire adoga Princess Mary sina magi few staff kada ga staff amani khaka tawraga
Puziki castle Zida Machinao Anise, at the step sister Anise, Tamdune. Sainatongana castle the lady Haina and Machad in Topuli Todico, Dum Laptana, Kotana, Machad Matuina, gift galadana, P galadana, Kotana, Machatung Hakpamdana, Kotana, the Gidi, Matam to the Queens, the Sangum Tanga, Tahalam de Machasing, and number princessing, Aduna Mana Mayam Udringaida, Maggie Sangum Pitapa, Adumainaga Towi, in Sinadinung Dinunchizaba, Doragasu, Nupio in a poem, Nina, Wimanaka Tamde, and Nupau in a poem, Gasu, Uziki, Peles, Tamueva, my Peles, Mayam rivals, Mayam Aduna, Mayam Gono skim down of a corner of Mayam Labanina. And Sinayam, luxurious way bagi sang say, Maggie staff say, Catherine Nigi Yam labor. Maggie 250 staff of servant ko, the servants gi priest the stable boy the Maggie personal need me am 10 tong naba aduga more than 60 maid of honor Maggie maid of honor ka ma'am laibisna ma serve tawba amasung ma naga social event ma'am daga social gi event ma'am daga chatpada moi naga queen ga inaraga chatpaje ma samtina ko no haitare ne yamna kari yamtina yamna luxurious yamna kati pamba haitare aduga yamna so show tongning mado di grandness yamtina show tongning mado Henry ga Anne ga se yam nungsinana leminare nungsinana ga leminaraga very soon amu Anne je mu pregnant oiraga mado tha manga taru jangak pasida miscarriage tawse nupa oina oiraba nupa oiraga soina miscarriage tawena tabadagi King Henry sinam tina saungninge be Anne sida madi mana magi thabak haibo angang pregnant oiraga adugi pregnancy do ma tam porokpase mai thabak ni mana si tawba makada saina staff me man haibada yadana kotana leini mana why cannot she take care of her hadi mama sama thanda ka do take care to bangam drino na ma se sauraga yam thina end sigma tang dam thina sauge saubasina magi yam thina close advisor daga and je divorce tawraga Catherine da hanjan da hadi Catherine ya mu lakna ba tawbase karamai tawgani khotkani ka haibagi ma se questioning kha tawrami hai adu bo sigi matter se adum close tawraga moi ani se amu reconcile tawraga matungda summer of 35 se sida moi ani pura summer duma local gi countryside ta hunting tawdana khotana aduga gi kano daga cabin am daga lairaga yam nungai nan babani se laminarani by October 1535 sida Anjamu pregnant ore handagi pregnant oibadi ma sina sigi court ta oina lairaga royal gi household manak ta laireba magi hana magi Greenwich ki castle mafam du laitre sida ma sina laiba se ta koi lavish amount of money je mana paisa mayam spend taweba magi sai gown da dagi di magi jewels magi sana mayam dagi magi head ki dresser dagi di riding equipments furniture the upholstery dagi duga ngasai palace dagi mafam khuding da mana kaitar extravagant taste ki go maga king ji extravagant taste lai na mana renovate se paisa mayam tawro renovate taw bahora ni sigi taw paisa mangan ba khot pa je u basida Henry ki subject singzina hekta Anne nungsidabna loreba anambana moina kanu blame tawreba Henry na tyranny tawriba haidi ma tawninga tawba mana ngangba yadraga na hekta mi je behead tawbi tanthokbi adagi di kanu tawba punishment tawba khopase Anne gi influence tawini haina Anne da loina mak tainaraga saure adaga January ki tang nipan 1536 da kanu Catherine je sire haina pause la ani pause la pasida Anne king sina haraubagi ekta loire haraubada loire moise aduga Catherine je naraga suleba khara matam khara se aduga moisina hekta harau mandana ma sibagi queen kanu je Catherine je sibagi next day se sida is the Henry jina yellow gi kanu magi pura kanu se ani ko attire ma se lani yellow se ko joy and celebration ne hai England da kanu gi color ne hai King Henry gi joy gi color ne sida mana yellow ga se laga kanu Catherine si base ta khoi gi festival ga taw khai duni tawraga smayam daga pizza pithapi ga tawduna feast ka tawduni Catherine si rabanina hojek Anjina hai je Mary dagi problem am ta leroi mama lai trabnina adoduna ma se Mary ga reconcile tawrage haina mana Mary sida reach out torokani go Princess Mary is reach out torokosida ma sina sungya yara roiba kaino da ngasai gi kanu mama na rumor matai Princess Mary na tabase Queen Catherine se poison to bane hai poison to base either Anne natraga na mapa King Henry sina poison to raga si bane khot bane hai na kai gino da sai Catherine gi
ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯕꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯣꯇꯣꯞꯁꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀꯔꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅꯥꯏꯅꯣ ꯈꯣꯠꯂꯤꯅꯣ ꯏꯝꯕꯥꯝ ꯇꯧ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯏꯝꯕꯥꯝ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯍꯥꯔꯠꯁꯦ ꯃꯨꯁꯤꯛ ꯃꯨꯏꯌꯦꯕ ꯃꯨꯁꯤꯛ ꯃꯨꯕꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯔꯨꯃꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯣꯏꯖꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯠꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯦꯔꯤꯁꯤꯅꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯦꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯄꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯟꯁꯤꯅ ꯍꯥꯠꯄꯅꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯥꯗꯣ ꯍꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯅꯥꯔꯝꯒꯅꯤꯗꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯥꯔꯠꯀꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯨꯝꯕ ꯅꯥꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛꯂꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯍꯥꯔꯠꯇꯣ ꯃꯨꯔꯕꯁꯦ ꯄꯣꯏꯖꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯃꯦꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯦꯟꯁꯦ ꯃꯥ ꯀꯨꯏꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯪꯉꯛꯑꯦꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯔꯠ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯄꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯗꯦꯟꯖꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯕꯥꯏ ꯍꯨꯛ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯨꯛ ꯃꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯄꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯇꯕꯗ ꯍꯦꯅꯔꯤꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯇꯥꯏꯅꯗꯧ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕ ꯉꯝꯃꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯦꯊ꯭ꯔꯤꯟꯁꯨ ꯁꯤꯔꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯄꯣꯛꯑꯅꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯟꯁꯦ ꯗꯤꯚꯣꯔꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯔꯤꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯥ ꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑ ꯆꯠꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯀꯦꯊ꯭ꯔꯤꯟꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯪꯈꯤꯗꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯅꯔꯤꯅ ꯀꯦꯊ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯡꯄꯥꯝ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯨꯡꯅꯨꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯗꯤꯚꯣꯔꯁ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟꯁꯤ ꯊꯔꯠ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯄꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯄꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯖꯤꯂꯤ ꯍꯦꯅꯔꯤꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯇꯤꯁꯨ ꯄꯦꯄꯔꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯂꯪꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥ ꯈꯪꯉꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟꯁꯤꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗ ꯀꯤꯡ ꯍꯦꯅꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯦꯟꯒꯤ ꯂꯦꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯅꯔ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯦꯗꯤ ꯏꯟ ꯋꯦꯇꯤꯡ ꯀꯧꯕ ꯖꯦꯟ ꯁꯤꯃꯣꯔ ꯀꯧꯕ ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯃꯃꯤꯠ ꯃꯤꯇꯥꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯒꯤꯐꯀ ꯄꯤꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯦꯅꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯅꯔꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯔꯇ꯭ꯔꯦꯠꯀ ꯌꯦꯛꯄ ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯁꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅꯒ ꯀꯔꯤ ꯅꯨꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯇꯥꯡ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯔꯨꯕꯤꯅꯒ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯦꯛꯀ꯭ꯂꯦꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯖꯦꯟ ꯁꯤꯃꯔꯗ ꯑꯗ ꯖꯦꯟ ꯁꯤꯃꯔꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ haraw-haraw-dana nokhi-nokhi-gata nokphek-nokphek-ka tawraga leibasida ensina uraga ensisu rumari tarabaniko asmaina Jane Seymour-siga king-se sumaina leiminare mabaini sumaina magi bedroom da hek changi khotlibse mase tabagi khaga phajana saunglingaga leibane aduga Jane na nokphek-nokphek tawraga saigi lik-se pairaga leibasida ensina saunglingmandana hawutlaga mana Jane jigi mangak-tagi lik-se pairaga chingthatpase aduki matik forcefully chingthatpase en gi makut se si makut ma pura tatle hai almost maido the inaga thoga ta pungta tatlaga tawraga mana lik se pairaga langthopane hai ba Jane je nang sika ta gi thoko na tan thoi hai en je hojik stress lei ba hore hena ju pakhat ba hore aduga moina no mas maina moigi horse ki tournament ama tawbajani tawbasida king se soidana ngasai gi opponent na an horse tawra ma je sagon dagi taraga King Henry je pung ani habra ani ma je unconscious oi hai unconscious oi basida enje hena stress su leiraga managa seba tawbaje maga changhalak bi Jane Seymour doina magi na bagi seba tawbagi oinaga kauba khotpa tawbasida ma se yam saungningaga adum ma saungninga dum leiba hawrabani enje aduga magi jigi accident jigi numin mangani matungsida enjina mase sungkau korokte mai manakta su mase maigi sagi Henry na sungkau korokte maigi chamber da chango korokte na chang sauraga changbasida Jane Seymour se King Henry gi tampak ta phammaga sanara kainoma painaraga mabani se no oga leiramdoine asi ubasida ta enjina songmandana laudana khongdana ta mana pochai ge thugaidana kotana tawraga Jane ga je mana masam ga phoi ga tawbase ta King Henry sina saw mayam changdana khamdoknai hai asigi sawagi mana sidaina mahakta ma je rage sai aroibini ko engi sigi sawagi nungdang sida ma je mabuk nai na tawraga magi sai stress mayam do ne mana sawgo ko podone tawbasida mu angang amu miscarriage tawrani still birth tawe do angang se mu nupa oidoni asena nupa ma angang ama still birth tawe tabudigi ta King Henry jidi
may bul hogai saure man hai ma you kill my hai nang na ai isa hat pani nang na pregnancy do phajana nang na take care to bangam daba asmaina mistress lo ba hai bisdi king gi kano ni hai tare ne king gi chatna bini amuina apamba kano nang na smaina kano tawraga pregnant oiraga leiraga ina nang na nakta changa kanda nang na nakta changa pado yadawgi king hai sini king jina magi mistress lo ba hai base sidi pap na te khote du daga nang na kari gi no siki makada nang maina nang onda pressure pi raga nang na di sano pa se heart pai na hekta loiraga and gi masak se sung ngi ya gi dare kano sina Henry jina sauraga ma ji inthokre masai Henry du na masa no pa poknum gi kano ne desperation ne en na masa ani mamu miss hadi du su male child ani mamu miscarriage tawre du na Henry gi hatred sekta loire ba man hai je ai kano ai masinu piji gi manak se su chang chang aroi she's a witch man ai ba je witch ne du na I'm going to start distancing myself ai mai mangon gi lap na leirage na lap na leigre adubu ena ya haijaba khotpa tawraga moi ani se mana force haidare ne haidi ai using yam na haoi ai amamu aina smaina koi angang haina miscarriage so hibne aina tawbana te khote man ahamba daga kano daga tainai ko Henry daga nangna lamchat nai do gi aina tawbani khol aina da kano saw dagi angang do smaina miscarriage so bani khotpani kana ga adoi ju Henry na yade do man Henry da haijaraga habadi ai amutanga di aingwanda chance am piu khoron hairaga moi se haidi Henry sina sungya ya ningdraga su moi ni se amuk hagi nong phadoka lemina ba hauraga 1536 da mana sai amuk enje pregnant amu oirani pregnant oiraga tha mari changa angang pregnant bigi tha mari changa pasida amu maje kano oire ko amu miscarriage amuk tawre miscarriage tawraga hantaki miscarriage di amna mangonda kano da and masai am sokpa mong da oire mas I ga hathadana kotana tawraga phana koina recover tawraga lay adu mana tam na sagi miscarriage tagi recover tawra pasida Henry sina mai hatred sina henmandana hantak majina declare tawre habadi mana en lohongi base en bewitched tawraga mana jadu mantra tawraga ma se phabani aduduga mana machin thijanaraga engonda lohongmani na dumaina mana declare tawrani sigi matungdagi Henry na my favorite Jane Seymour se sije royal my king gi manaki lungi kasida changhal ani di lahelani ma se moving ta holani aduga Jane gi mayambaga mai papa ka se zula ani inara ani di moi pakatana la ani duga engi manaw nupa George Boleyn je hanaga kanoga yam chawba title ga phangame kano imoi inkoziki moi earl kind haiba mafam kano title je phangame adugi title ga loina strip down tawrane be Henry na aduga mi atopa daga pithogi doini Thomas Cromwell haina kano gi king Henry sigi yamna close advisor ne haitare masina and je lokthokna ba moi haure plan to ba haure mai subject amani ko moi mazu hanadi and gi for the leramaga and jiga mabani se anama matamda dum marai tongna male duga dum moi ni opinion je class to bajani haide sumna kanda Cromwell na king gi treasure se mai gi king kono gi king gi treasure hai tare ne paisa je he na income la haning ba aduga and jina mu atopa commoner public sing da paisa je yen thokning ba hai tare aduna moi ani gi kano je adum class tawraga maya mamang daga hekta en naga matamaching khumba khotpa ma gi opinion ga jimi mamang da hekta voice tawba khopa tawdagi ngasai gi king Henry sina en je nusi dare na khangpa dagi ma gi opportunity ma phange Cromwell je aduga Thomas Cromwell sina ma to pa subject singa plan moi plot tawba hore de ma je court gi lokthoga atopa nupi amana muk silla sano ma gi queen gi kano se lokthokna ba moi je kan hawre en je sigi matang jida ma je desperate oireba mu pregnant oinaba aduga mana khalik mana khangi kai gumba ek mana sida macha nupa ma poktragadi magi family amusung magi mangonda amusung magi family la agal leriba mai mapa Thomas Boleyn adagidi George Boleyn adagi mai mama machi kanu lei singse si singjuga mama samaksu pura khoi gi danger haribane pura danger da red alert ta moi ani ji moi je loina mag lairani aduda ma se desperate oireba mai kai pregnant oinaba aduga mana Henry da magi haina magi kano da chamber da visit tawbiu la okholo haiba je Henry sina sungna ya ai nang sungeng ning de na tawbudagi ma se desperation je loireba kano se en je ma je karai ni ma pregnant oida yaro ena adagi mana haiba henman badagi
kanosina ningthosina amukha khoi kanosina king Henry sina magi chamber da amukha 19 khak visit tawe adu da zu moi ani je khanara ga dum kai no lochana gar male sigi matung dagi ma se pregnant oi ra khalag pregnancy oi da badagi ma se desperate oi ba hen mandana mana khongthang yamna chauba magi life turning oi ba khongthang ama mana decision ama lep ke tawdoini mana mai manaw nupa George Boleyn je sidai sa ma sam da pregnant oi hen bio na mana beg tor kapeba mai manaw pa sina ngawro bo iche nang bo kaino nang ngangi do kholi do boina ada en haise ai pregnant oi raga ina nupa ma pokta bada nang ai akhoi gi punsi se akhoi gi Boleyn gi punsi se loina mag mai kan toro ni utta gi tumgani khoina phangami ba status kari karak sing je dagi di ai juma kha ai juma ngai re kano dagi court dagi tan thorop soi ro do na please George amta ai amta pregnant oi hen bio kholo na hai baje George se na yar roi refuse tawraga mana di yagi de duga asigi wari se magi maid amana hadi magi ladies amana tahawrani ko tahawraga Cromwell sida tamdoine sumaino chimanaw do kano tawe su maina incest ki matang do wari sanai ko le na tamaga Cromwell sina kano sidi sik information sidi thamaga matang jara kan sejanage hana haraga dugi ma khulai ma par legre dagi king Henry na su Cromwell sida full authority pire nang en gi matang da anything magi kano da ma je traitor ni amasung ma je kano ni koi kai queen of da kano matik chadra bini khotpani magi nupi oi da chadra ni haibagi evidence hangadi proof hangadi loina mak loi thiga lona mana full power se Henry na Cromwell da pirani aduga April gi 1536 da en gi magi da musician ama lei Mark Smithon haina sisi adum en gi room da dum music khong dana kotana dum leibani haitai nu pa se si nu pa se hana arrest tawrani arrest tawrakanda hambada di duga questioning tawre nu pa se hari je moina arrest tawri je ju ki kano sigi en gi lover ni queen kano gi en gi lover ni haraga phari ni ko ada moina questioning tawraga tawbasida saujiki musician jina Smithon jina di am refuse away haide ai kano nate ai magi lover nate khote ai haide ai innocent oi de queen ju innocent ne tawde ko ai di just magi ka da hoi toin toina changi magi anxiety kai kai manas minus stress level do phanaba ai music khong dum changi adu ne han hai adubu torture tawba hen badara khangde perhaps mana ko na confess ogi haide hoi ai magi lover ne haina adu su moi gi matam da torture hai jaroi bi da torture tawramani sigi matungda engi advisor ko Sir Henry Norris hai mamu arrest tawre Henry Norris na haire ai ga makano ga di aina pamjabadi Queen Anne gi magi ladies in waiting da mage ko ba mayawi adune na pamjabadi ai ka embo engi makano da lana su yengu de Queen Anne da nong da lana su yeng de Queen Anne su on da nong da lan de khoi innocent ne khotpani na hai adu bu kamai tawge habisida moina sai evidence loina thina phona rai ni ba karai da kari haina gi khotkina nongma moi su sai gi magi mage sing da zu loin thado bani spy oina Cromwell na ado Cromwell gi spies na nongma hina tahoba saigi Henry Norris na magi car magi chamber sam toin toina changi hai Henry Norris jo changbasida queen gi chamber se changbasida mana kano na en phagi oi kari oi na Sir Norris nang na he ai kano chamber da changai je nang na ai ngon ngaujaba malida nang mes da ngawba mande nang ai oina unaba lak oirangani khokani na phagi tawgiba sigi phagi tawbase ziki kano sina magi mate na chalaga mo Cromwell da tamure Cromwell gi spy ni na last ki accuse na kanara manju last ki accuse amaga phai ko asisina George Boleyn je engi manaw nu pa je pharani aduna kaigino incest ka adult kanogi smaina luhunga banupi mana adulterous oiba thabak tawi masung incest ki ani machi manaw gi maraktan natabali chatli hana ma ju mu phare me gi tang ani 1536 da enzum arrest tawraga hojiki Tower of London sida thamdoini Tower of London thamixda sigi tower thambasida enje heta di historical oireba ta laudana khongdana ai thado ai maran kaino ai noina ai phabasigi maran kaino kholo ai di ai gi charges to di khangalo kholo kai laudana khotna tawre aduga mana magi mapa kadai da thamgare mai manaw nu pa kadai thamgare khora kai mi kudingi man da moi adugi ka ta ga hangdana khotna ma je historical oireba enje pakhat pahin malaptana next day je Cromwell na charges sing do haibalae ada end da pali ba charges sing je treason ko high treason incest aduga adultery ni na hai enga magi lover Norris ngasai gi Sir Norris sai je Henry Norris se asigana
plan tawi habadi moina ningthau je hatoga aduga moi ani na plan taw moi family ga pulap plan tawraga ningthau je hatoga Henry gi mapom kano gi sambati mem je moina lawraga moi ni chen gi bagi plan tawi habase sijiga kano sini haraga mangonda nang siji nangi accuse ni nangi maral ni haraga haibla si ta was the end no put me up do kari no ai no na ngang no ai sibu oiba ya ba wara I don't believe nang na king da no Henry da si mem ja haibda mana sungta thajaroina hai da gi Cromwell sina yam sarcastically Henry na loina mak accept tawre si mem je mana yengi mana yari hai ni na en harapa da gi en je hekta phamdaraga kapthar e ma je hadi ai ngon da siri ba maran je aran bangak tani ai amata tawde si je na May ki tang taruk sida mana letter mo ire Henry da aduga mana mai innocent dagi ma haina ai na leibase dum faithful oraga laibani nangi nupi ni aduni ai smaina wonda si ba maran sing je mata chumde khote aigi inaw nupa ga ai marak ta su incest ki ka imbo like de khote aina kanambo adultery tawrude adagi di to aina habise thajabiyo nangna matam amada aibo en haina nungsi dana luna toromi bani nangna kaigumba aibo nungsi bagi mikup ama khak yarom magadi aina iba letter sida amtang aibu thajabiyo kholona idoini ibase Henry is na refuse to ani mai chithi ji pau bu yaroi me ki tang trying to 1536 da moi nupa accuse moi mari je moi je try to doine try to basida kana no moi accuse mari je haibada western ko bamne adegi Beraton ko bamne sagi Henry Norris ne aduga Smeaton aduga moi ahum amana loina mak moi innocent ne moi guilty oi de khote Queen Jesu loina mak innocent ne haraga Smeaton jina kitang accept aweba ada mayam na haibida Smeaton jonga sai hamba moi gi musician ama kano tawdo torture tawdo ada torture tawbasida mangonda haije nangna kaigumba accept tawragadi nang freedom phangani na hairam dong male hai adugini ba mana accept tawraga leije Smeaton jina haidi maga Queen ga lover ni mabaini minor relationship physical relationship lei haibase numid humni matung me gi tang trawnga dana Anne Boleyn ga aduga George Boleyn ga amuk trial tawri trials da su Anne Boleyn na kaptana khotana am haijai hadi noina kano tawri ba kholi ba I want accuse story sing je aran bangak tani ai saina faithful oi ai lai do wasak ke khot ke kaina ga tawbu do khop do loina mak mayam sing na king gi in kano gi Henry gi influence ta gi ki dana loina mak na guilty na haira ne ba guilty of adultery incest high treason haina do mayam jury lai sing je sis na ki ne ba ding sai gi Henry ga Cromwell ga na kai har kan na ki bidagi guilty har ga en kano je en je guilty oi re haina mu lok tho ani en je guilty oi re har ba matung me gi tang tara tare chida en ga sai gi King Henry gi luhong ba se null and void ni na lok tho e declare taw re kano na su Henry na su aduga moi gi kano na su parliament na su moi ni gi luhong ba se kano valid na te na lok tho matung da hojiki accused ori ba moi singje loina mak si bagi dandi piro hana lok tho re me gi tang tara tare 1536 tani ko moi ngai gi luhong ba ju null and void haire aduga sida su si bagi dandi lok thoi se sigi lok thopo no me sida George Boleyn ne aduga ngai gi accused nupa moi mari do adu su loina mak manga ka aga hale ngai gi Smeaton do jo hato khare ma ngai mai wa khanda freedom phangni na khan bado adum phangdre adum ma ju yaw na loina mak manga ka aga hale aduga me gi tang 1536 ki ayuk na en gi numita do ni si bagi sigi numit se en je mayam thina white gown gumba ma selaga thokle hai aduga yam na chamba ma phi ma selaga magi ladies in waiting ani maga maga na yam na trust tawjaba ani maga tawraga moi se last oina mana haibdo walk as a queen na hai queen oina magi sagi tower dagina hujiki mafam ji bokte queen oina last walk tawraga ma se laaga ta mana lak pasida no aga lakpado laga hidi as if ma se siroi kem tawroi haibagi type ta no aga ma se lai hai duga mana maya mamang da speech ma mana pirani speech da aina ai lan giba laite khote line ai gi was ai gi kanoni witness ni khotpani aina ngasi supa aina laibase ai ning thauji loina ma King Henry aina ne nungsi mana jo ai nungsi bani khori bani magi maktada aina smaina ai ngai aran ba mata tawgi de ai gi naw nu pa ga ngon da si ba maran se jo aran mani ko pani adu mayam tawre do bu God bless the King Henry do punsi nung sang jano ko chanon hai si gi speech se loira kanda
Enze Magi Mangato Kumanoda Tang Sakanuamana Yam Kanu Haitarina Toba Tang Matungana Gakowi Haima Pandagiga Season among Tukaga Mase Hatoni. Engi Bodise and Margrave Amada Chapel Amada Pumehai St. Peter at Vencula Hibamapumsi the Pumehai Adoga Housing Mayam Habida Ziki Margimana Leramba Greenwich Castle the Huziki Tower of London Castle Amasung my Zigni To na Lady Bamugi Kanu Haitari Palace Royal Kanu Palace Assise Mana my Tawaina Hon Torgalay Hai Ahing Man Sivagi Kanu 19 May 19 se Siginung dancing Sida Dupi ma Sai Tainagi Victorian gi dress Amaselaga Makok atat paje mai makuta sumaina pairaga makok se pairaga kappa laura chatli hai aduga sagon amaga su thawe hai he aduga sagon su yenguraga namanga yaudaba nupi maga he guzeki sagon gi carriage daga phammaga leiba adugumba yamna haunting magi mayamna paranormal investigator mayamna ga koiruba chatluba singje adu moina su photo gumba blurry oy photo gumba namba phangi kholi magi kanosina thawai sina hoji phogba mabu justice pio haina corridor mayam the moigi palace ki corridor mayam like castle ki corridor mayam like London Tower ma gi heart ki bagi mafam se sida dum mi ki tang trampan se mana si gi banu mi se sida ista dum mako atat pado para ka hon tawe hai asine Anne Boleyn gi wari se hani matam da aina huji aina higingakpa Thainagi history ki documentary sing moigi series me amingakpada ningthau sing siju anamba matamda yam kuina punside ko moina skimming tawba machin manaw dagi he pokminaba machin manaw na bo mari mata na bo skimming tawraga hatna bi poisoning tawbi khotbi adagi ningthau jina nupi je apang punglaw do lawbi aduga kano tawraga mai mistress oina mi nupi lohunga ba nupi ga je hekta pami ka haraga mistress oina thambi duga power position piba siguma se mayam tawi haitare aduga moi sing su anumana anaba laina daga yam sigi duna sometimes I'm very thankful habadi akoi sigi generation sida sigi century sida pom baje yam parabra kain khale ado wari se side loisan jarage mayam na gi wari se nungaragadi like tawbiyo share tawbiyo subscribe tawbiyo aduga mathangi wari da amu thengnarasiko bye